Web3 na AI ibi bihuriye hehe? Web3 icyiciro gishya cya internet kuri decentralization, ni ukuvuga gishingiye kuri decentralization, blockchain, cryptocurrency n'uburenganzira bwo kugenzura amakuru yawe. AI, artificial intelligence mu magambo arambuye, ubumenyi bw'imashini bukora imirimo isanzwe ikorwa n'abantu, bukoresha data na algorithms kugira ngo bigire ubwenge. Web3 ni uburyo bwo gutunganya amakuru bishingiye ku bantu bake bafite ububasha bwo gutanga ayo makuru. AI, artificial intelligence, ni uburyo bwo kuyasesengura no kuyakoresha mu buryo bw'ubwenge. Ese iyi Web3 na artificial intelligence AI bihuriye hehe? Ubuhanuzi bwo hagati y'imyaka 5 n'10, ni ukuvuga umwaka wa 2029 n'uwa 2035 buravuga iki kuri Web3 ndetse na artificial intelligence AI? Hashingiwe ku buhanuzi kandi mwene muntu akwiye kwitwara te cyangwa se dukwiye kwitwara gute kugira ngo tuzibone mu ikoranabuhanga rya Web3 ndetse na AI, artificial intelligence? Ibyo nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro hano kuri Tumenye TV, aho ukura ubumenyi bugendanye n'ikoranabuhanga, ubushakashatsi ndetse n'ubuvumbuzi mu isi ya digital life. Nge na wagutegura ikiganiro ndi Jerome. Ibuka gukora subscribe, comment, wanatwandikira kuri WhatsApp 0781119334 ubaye hari ikibazo ufite, icyifuzo kugisubiza nako kanya. Ikindi kandi hano uzahakura amakuru akwereka uburyo ubasha gukira indwara izitandura nka sinezite, hypertension, diabete, umutwe udakira, stress, umugongo, nerve sciatique ndetse n'izindi. Kuri ibibazo by'uburwayi gana ikigo Healthcare Medicine. Nimero wabahamagaraho cyangwa wabandikiraho kuri WhatsApp ni 0781119334. uhabwa ubufasha ako kanya ukibandikira cyangwa ukibahamagara. Ikigo Healthcare Medicine, gira ubuzima bwiza. Ikaze mu kiganiro. Aho Web3 na AI bihuriye. Ihuriro rya mbere, umutekano n'ubugenzuzi ku makuru. Web3 ishyiraho uburyo bwo kubika amakuru mu buryo bwa decentralization cyangwa decentralized. AI igasesengura amakuru kugira ngo habeho ibisubizo kandi byihuse, bize ari na byiza. Aha ndatanga urugero. AI models zikorera kuri blockchain, izi ntizibika amakuru mu buryo bwa kera, decentralized, bituma habaho privacy, umutekano w'amakuru. Itandukaniro rya kabiri, smart contracts na AI. Web3 ikoresha smart contract, ni ukuvuga amasezerano ko akora yonyine ku ma blockchain. AI ishobora gusuzuma amakuru mbere yo kuyakoresha cyangwa gufungura ayo masezerano. Aha ndatanga urugero. Ubwishingizi bushingiye kuri blockchain buhita bwishyurayo AI imaze kugenzura ibimenyetso. Ihuriro rya gatatu, kugenza imikorere y'ubwenge bw'ikoranabuhanga. Web3 ifasha muri transparency na algorithms za AI. AI ikorera kuri blockchain ikabisobanutse, byirinda ibibazo bya bias cyangwa gucunga amakuru nabi. Ihuriro rya kane, metaverse and digital economy. Metaverse ishingiye ku Web3 izaba ikeneye AI kugira ngo itange uburambe bwo gukoresha user experience. Ndatanga urugero hano. Gukoresha ikingira muri virtual city, AI ikamwereka ibikorwa bihuye n'inyungu ze, kandi byose bikaba bigendera ku byemezo bya blockchain. Aha birumvikana neza. Ariko se ni kuki ibi byombi isi ibikeneye, AI na Web3, kuki isi ibikeneye cyane? Impamvu bikeneye cyane ni nyinshi, reka turebe zimwe muri zo. Kwiyongera kw'amakuru, isi iri gutandaga data nyinshi cyane, AI niyo izigenzura. Web3 ikabika umutekano wazo. Kurinda uburenganzira bw'umukoresha,
Web3 irinda ko amakuru yawe yakoreshwa nabi. AI iyakoresha mu buryo bufite akamaro. Guteza imbere ubucuruzi bushya. NFT, DeFi, DAO byose bishobora gukoreshwa na AI kugira ngo bikore neza. Kwihutisha ibibazo by'ikoranabuhanga. AI izana umuvuduko, Web3 igatanga umutekano n'ubwisanzure. Aha urabyumva neza ko AI na Web3 atari ibintu bitandukanye cyane. Ni igikoresho n'ububiko cyangwa ubwenge n'urusobe rubugenzura. Ibi isi rero bikeneye kugira ngo bikemure ibibazo bya trust, kwizerana, transparency, umucyo na efficiency mu bukungu n'ubuzima bwa buri munsi. Ukomeje kuba kuri Tumenye TV, ubuzima bwiza kuri wowe ndetse n'abawe, amakuru agezweho mu isi ya digitale. Tumenye TV nta handi uzabikura, naho ngaho. Ndacyari Jerome. Tumaze kubona ko isi ikeneye cyane Web3 ndetse ese twavuga iki nk'ubuhanuzi mu myaka 5 iri imbere? Ni ukuvuga uhereye ubu ngubu ukageza mu mwaka 2029, ukanafata n'umwaka wa 2035, imyaka 5 n'imyaka 10. Ni ibiki bizaba bimaze guhinduka bitewe na Web3 ndetse na AI? Ntucikwe n'iki kiganiro, udasigara mu isi y'iterambere ryihuse irimo AI na Web3, aho isi igiye kuba yahindutse umugabane, yahindutse akadomo, abayituye basa n'abegerana. Impinduka ya mbere izabaho, imipaka izaba idakomeye nk'ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo Web3 izaha ububasha abantu bwo gukorera ku isi hose nta gukenera pasi z'ibihugu ku buryo bw'akazi cyangwa ubucuruzi. Aha uzakorera mu Rwanda, ariko umukozi cyangwa umukiriya wawe abe ari muri Australia cyangwa Canada, byose bikorerwa ku murongo wa blockchain. Urabyumva neza. Icya kabiri kizahinduka, amafaranga y'isi yose azagenda yibanda kuri digital asset, cryptocurrency na CBDC, Central Bank Digital Currency. Zizaba zisanzwe, banke zisanzwe zizaba nka gateways z'ikoranabuhanga. Amafaranga y'impapuro azaba make cyane mu buzima bwa buri munsi. Ubwenge bw'ubukorano AI, Artificial Intelligence, buzaba bugenzura byinshi. AI izaba ishobora gufata ibyemezo bimwe na bimwe birenze uko umuntu yabikora vuba. Ikigo kizashaka abakozi bashoboye guhuza AI n'imibereho ya buri munsi aho guhangana nayo. Ikindi cya kane kizabaho, akazi gashya kazavuka kandi gashira. Abakozi batize cyangwa batamenye gukoresha ikoranabuhanga rigezweho bazahura n'ingorane. Hazabaho umwuga mushya nka Metaverse, Real Estate Agent, AI Prod Engineer n'undi utari usanzwe. Icyizere n'ukuri bizaba bifite ku byanditswe kuri blockchain. Indi ni impamvu ya gatatu, muri politike, uburezi, ubuhanzi n'ubwenge, abantu bazajya bizera ibyashyizwe kuri blockchain kuko bidashobora guhindurwa. Aha noneho reka turebere hamwe inama nk'ubuhanuzi bwo gutegura ejo hazaza kuri wowe n'abawe. Wowe uri kunyumva aka kanya, ibyo ukwiye kwibandaho kandi ukamenya cyane kuri ubu ngubu uhereye none. Menya uko Web3 ikora, ujye wiga uko crypto, smart contract na NFT bikora. Uzabikenera cyane nk'uko ubu ngubu ukenera gukoresha telefone. Niba ubona uko ukenera gukoresha telefone, ukeneye ubumenyi bwayo, uko smartphone ikora, uko telefone ikora, ubumenyi buyerekeye, ni nako uzakenera kumenya gukoresha Web3, crypto, smart contract na NFT. Shyira AI mu buzima bwawe. Higa uburyo bwo gukoresha AI bigabanya igihe, kongera ubwenge no guhanga udushya, ntubitinye. Shora mu bumenyi kuruta ibindi bintu byose. Ibintu bishobora gushira, ariko ubumenyi bwo guhanga no gukoresha ikoranabuhanga bizagufasha kuramba mu bucuruzi n'akazi. Gira imico yo gukorera no gusangira hamwe. Isi izaba ihujwe cyane kandi uzatsinda uri uruzi rukorana n'abandi mu rwego rw'isi. Menya kurinda amakuru yawe,
Web3 izazana umutekano mushya, ariko nanone abashaka kwiba bazaba bahari. Menya biosecurity bizaba ari ingirakamaro. Aha uwiteguye akamenya neza gukoresha Web3 na AI Artificial Intelligence azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura, umuyaga n'ibinyeganyeza bizaza, ariko ntibizasenya namba inzu ye. Ariko utiteguye ngo amenye gukoresha Web3 na Artificial Intelligence azamera nk'uwubatse inzu ye ku musenyi. Ibihe bishya bizamukubita, byose bizasenyuka. Na hano uzakura amakuru mashyashya kuri Web3 na Artificial Intelligence, gukoresha crypto, smart contract, ubumenyi kuri NFT n'ibindi byose by'ikoranabuhanga, digital life. Uretse hano kuri Tumenye TV, ubaye utarakoze subscribe wazisanga byose byamaze kugusiga. Kora subscribe, ibuka gukanda akazogera, wibuke no gusharinga amakuru kuri bagenzi bawe nabo bamenye aho isi ya none iri kwerekera. Jerome ni ukugezaho ibi biganiro ku byerekeye ubuzima, ku ndwara zitandukanye, izitandura. Uganye ikigo Healthcare Medicine unyuze kuri nimero 07811093. Ahangaha wanditse kuri WhatsApp cyangwa ugahamagara, igisubizo ukibona vuba. Muri Healthcare Medicine barasanasana iminsi ikicuma produit nziza ziva ku migabane itandukanye, nta handi uzazisanga uretse muri Healthcare Medicine. Bagane bagufashe bashyira iherezo ry'indwara ku buzima bwa. Andi makuru ku bijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane Web3, coin, cryptocurrency, nta handi uzabisanga uretse gukurikira ibiganiro bya Tumenye TV. Nge twari kumwe ni Jerome, reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. See you next